Assalamualaikum guys. Hari ni saya akan main game Hamun Habibi Tower. Sekarang sempat lagi tak? Jom. Sempat lagi. Memang menyeramkan lah Hamun Habibi ni. Siapa pernah main game ni? Boleh komen. Saya. Hamud Habibi. Hamud Habibi, Hamud. Kau tengok Habibi macam mana? Tengok banyaknya Hamud Habibi. Banyaknya Hamud Habibi. Okey, jom. Yo. Terjatuh. Tapi sempat lagi. Sempat lagi Nadim. Sempat. Kena kata sempat. Ke pergi ke sana terus? Macam tak sempat pula. Hamud Habibi. Kenal tak Hamud Habibi? Hamud. Hamud Habibi. Seram tengok tu muka dia. Seram kan? Kalau seram komen. Hamud Habibi. Tengok. Hamud. Wih. Masih baik saya terkena. Seram. Yelah seram. Memang seram. Kan Hamud Habibi. Dia dah viral tahun 2021 dah. Jatuh lagi. Saya tak jatuh pun. Dua kali saya jatuh. Safe zone kedua guys. Hamud. Seramnya. Hamud Habibi. Gamai tak Hamud Habibi ni. Hamud Habibi. Tak boleh guna. Kita guna rancangan ni. Terjatuh. Susahnya. Kena lari tepi. Saya tahu macam mana lari tepi tadi. Cepat. Mana Nadim? Ada sakit. Zon kedua. Habislah lagi nanti jatuh. Senang je. Tolonglah jatuh please. Ya Allah tolonglah jatuh. Hamud. Hamud Habibi, Hamud. Seram Hamud Habibi. Hamud Habibi, Hamud. Hamud Habibi. Hamud Habibi, Hamud. Jom teruskan. Memang susah macam mencabar betul. Senang je ni. Okey, kita guna kunci. Memang tak sempat. Sempat. Saya rasa sempat. Jatuh. Tak sempat. Pada muka tak sempat. Macam tak sempat. Hamud. Macam tak sempat. Hamud. Tak sempat. Nasib baik saya. Hamud Nasib baik Habibi, saya Hamud. cepat turun. Hamud Habibi. Hamud Habibi, Hamud. Hamud Habibi. Hamud Habibi, Hamud. Jom. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah jangan jatuh lagi. Please. Ya. Nyai. Okey. Save pertama. Nadim. Hamud Habibi. Jangan jatuh. Memang menyesalkan. Hamud. Alamak, seramnya. Hamud Habibi. Hamud Habibi, Hamud. Memang seram. Hamud Habibi, Hamud. Okey, jom. Teruskan. Jangan jatuh lagi, please. Tadi kat sini saya jatuh. Yo. Bila masa tim Jendel? Jendel. Siapa kat sini tim Jendel? Komen. Tim Semi pun komen. Saya tak tahulah tim apa. Nama saya lain. Nama kamu nak Gino. Hamud.
حمود حبيبي حمود Sugar. حمود حبيبي حمود حمود حبيبي ada حمود kawan Hamud. حمود حبيبي حمود حبيبي حمود. Sebenarnya Hamud Bibi ada kesadia dekat TikTok. Kalau kamu tak terpercaya, cuba tengok ke TikTok Korang, kenapa tak masuk ni balik? Aduh, kenapa tak masuk ni balik Okey guys, nanti saya masuk balik Okey, dah sampai. Jom, saya rasa sempat lagi. Cepat. No. Jatuh lagi biar. Jatuh lagi. Alamak. Jatuh. Okey. Hamud. Hamud. Okey, dah apa? Hamud Oh, dia Habibi suruh Hamud. Hamud Habibi. Dia tak boleh lagi ke? Hamud Habibi. Hamud Habibi Hamud. Jack. Jom. Hidup. Jangan jatuh lagi, please lah. Ya Allah, tolonglah tak nak jatuh lagi. Ya Allah. Scammers. Susah betul. Okey. Hamud. Hamud Bibi. Sempat. Hamud Habibi Hamud. Hamud Habibi. Hamud Habibi Hamud. Hamud Habibi. Tadi sikit lagi. Hamud. Okey, jom. Bila masa ada nak Gino? Bila masa ada nak Gino? Ya Allah, tolonglah jangan jatuh lagi sekali. Ya, tak jatuh. Jangan jatuh lah. Padan muka. Siapa suruh tak pandai Obi? Ya. Awal lah. Towel. Teruskan. Hamud Habibi Hamud. Hamud Habibi. Hamud Habibi Hamud. Hamud Habibi. Kita berdua je kat season kedua ni. Nanti ikut cara saya. Dengarkan dia. Senang jadi. Oi, dah. Terjatuh ke? Tak. Siapa suruh tak pro main Obi? Ni towel. Cakap lagi sekali. Okey. Iya. Okey, sempat. Tolonglah sempat. Tak pada muka. Zon ketiga. Hamud. Hamud Habibi Hamud. Hamud Habibi. Hamud Habibi Hamud. Hamud Habibi. Hamud Habibi Hamud. Tolonglah boleh sampai ke zon keempat. Saya tak. Aduh. Ya. Aduh, memang tak boleh. Dia kena senyap. Tutup kipas luar. Main duduk sini. Tutup kipas. Kau orang tamu tu. Tutup kipas luar, duduk sini. Nadim. Hamud Habibi Hamud. Hamud Habibi. Hamud Habibi Hamud. Hamud Habibi. Hamud Habibi Hamud. Okeylah guys, sampai sini saja video kali ni. Okey, bye-bye.